الحمد لله القائل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه واجتباه واختاره وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون، وعن أموالكم وأفعالكم وسائر تصرفاتكم ستسألون وستحاسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أعلم رحمني الله وإياكم أن من أعظم ما يتقرب به أو ما يتقرب به إلى الله جل وعلا أمران عظيمان، وهما الإخلاص له ومتابعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذان الأمران من أعظم ما يتقرب بهما العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أما الإخلاص فهو ما يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يريد به مدح الناس ولا ثناءهم. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن العمل بلا إخلاص كالجسد بلا روح، لا قيمة له عند الله عز وجل، بل قد يكون وبالا على صاحبه إن كان مرائيا. أيتي الله سبحانه وتعالى تدل مون رتوه وسيرك بجو حد بيتة ربي لا إن ندبده حركة كتوم ولا ندبده. أيتي مو كوتاكي موالي ميك آدم وادالي كله. أيتي مو كوالي جوربه كوالي هفربه. أيتي مو كوالي مفتدلانو wadane ni muftari dia eyeti mo dine magi yo lembine ure tendule ko watete ko nyamete ko hodete ko watete ko nyawnorte ko darete e ganda itirine magi makko ni hore mede eyeti mo ile ngira no hage makko e hore men ko kanko wadani en dundo ko kanko nokari hambe wadande dewede fop ukako dunje kala korewa harana kako woni ko malaika woni ko annababe woni ko nulabe woni ko waliyabe woni ko jinna woni ko shaytan woni ko lekka woni ko hayre haray handa e buru haray woni shiku e yetimo ile torimo yo duumi dine majima ko hore mede yo juru enela no makko Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib o dela no monjo tunado burdo monjo de tagore de nela do ha e mede yo hollu en hono rewite Allah hono Allah yi hono ko dabbiye hono ko tongani kadi ile zedo o yottinno o laabani moftade reedu o ɓalgini o feññi o iwali ka hoore leydi ɗo o faati sina ɓaawo o timmini nelal ngal o yottini o laaɓani moftade reedu o ɓalgini o holli o rerɗini o rentini. Allah juuɗe makko juuɗe sahaba makko ɓe fof juuɗa e hoore kala jokkuɗo diina kala jokkuno kam yo Allah jokkingen tan diina yo Allah tabitingen hoore makka yo Allah ƴettu hara koye julɓe yo Allah yaafo e wonade ngal janna allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe ko ɓe andi ɗo hutba on ɗo hannde ko fihude ko yimɓe ko haani maabinde julɗo aaninamo
ɗum ko laɓɓinangol Allah anniye o ka dewe e ñembugol nelaaɗo jokkita nelaaɗo waɗa batteji wadda batteji makko ɗin ka waɗugol dewal. wallahi ko ɓiiji ɗiɗi kono ko ɗiɗo woni fi dewal ngal. dewal si ɗiɗo ɗiɗi timmaali e dewal ngal Allah faalaaka ngal few ko jaɓataagal ko ngal ɗuuɗi wo ko on tigi defal si fiimagal kadi ko ɗuuɗi wo Allah wonaa ko ɗuuɗi ko naa ɗum ɗon tumoni ko yimɓe mo koy kanko o lelliraaka sakko noon so waɗi huy ɗum ɗon uddanay mo yolde ittanay mo annde naa ɗum wowo ganima el alamina kanko e mo yondini e ɓeɗen o alaa haaji way ko rewetenmo ko ɓeydatamo hay fus se rewaali mo ɗuydatamo hay huuɗe ko ɗum waɗi kanko ko laaɓi pos ko laaɓi poy ko ɗum ɗon o jogi haaji mum fii yo dewal ngal jaɓe ka Allah wiye ngal ɗo ko dewal moƴƴal be ɗiɗo ɗiɗi ɗi ɓe addi ɗo ka hutba be ɗiɗo timma e dewal ngal ɗum ko laɓɓinangol Allah pos ka dewal e jokkutugol nelaaɗo waɗa no nelaaɗo waɗirno noon. Allah subhanahu wa taala dare ko yeewi ɗo ko hakimu si darino hala woni ko no neɗɗo o faalira wo o waɗirta dewal ngal hala kono o faalira o waɗirta no waɗiri wo probléme ala yo taw ko wakkilike o ettike ɓen ko mari feere ko Allah nena tannulaaɓe koynan ko ɓeyo ñeeñi yo ndembiyan hoore mum kono naa ɗum o faala no woɗi noone no faalira ko ni waɗirto ɗum ɗo ɗon si woppi si ɗum ɗon woppi o faalaka ɗon anndi hayene ɓiɓɓe adama ɓe si tawi goɗɗo woni Allah yañi arsike makko o moƴƴi tawi ko jogiiɗo milliard fof no haa to jiiɗi e mbuɗi makko ɗi fof no haa to jiiɗi e bonnutugole makko wayi ko hara mo metti fi moƴƴino fayda ngal hokkuɗaa wona ngal weeto mo ɗum ɗo min no mbi naani mi wirno naani mi faalino yimɓe yimɓe hii koɗi watta yiɗa waɗɗo doyi handi ɓe ɓe welaafi hii koɗi watta yiɗa silaano koɓe yiɗira no watta yiɗa awa Allah subhanahu wa taala ɓay kanko himo yondini few ko ɗum waɗi kono o wiiri noon ko noon waɗirta sina ɗum wala haaji mo yonditede are hadisaji ɗi yondi fi men idan haray Allah subhanahu wa taala e yettimo jardimo moƴƴi yo duuminan e ɗi nemaji o waɗa barke majji ha sikay kadi wawgol yettugol andi tam e moƴƴereji ɗi fof musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala o yewti en wonde ko o yamiri en ko yen rewmo kanko tun laɓɓinanen mo dewe de laɓɓingol ngol mukhlisina lahu dina hay e laɓɓinane mo na e rewmo to o yaani wama umiru illa liyabudu llaha ko haddano ɓe yamiraaga kamɓe jiyaaɓe ɓen yimɓe ɓe ɓe jinnaji ɗin sina e rew Allah siko ɗon hattuno haala no rewiɗaa ɗo ko ɗum a waɗi ko yamirɗaa ko kono o wi mukhlisina o waddi kay o wi tawa ko ɓe laɓɓinanɓe Allah diina kam mukhlisina lahu diina ko ɓe laɓɓinanɓe mo diina kam hunafaa ko ɓe accutuɓe laawi oñiiri ɗin fof arti e laawol feewugol ngol wawi wimu salata ɓe yimɓe tullenayi kadi wawi ɗum zakata wiide zakka o wadalika dino kayima ko ɗum diina feewu kam kono ɗoni ko ɓe yariya ngol laɓɓinangol Allah ko ɗum ɗon ɓuri mettude fii e dewe ɗen fof Al-Hasan al-Basri o landama o indi ene an o yiiɗa kom rewgol Allah fof honɗum ɓuri mettude fii o wi ko ɓuri mettude fii ko waɗagol Allah ɗum ara ko Allah fof waɗanta o wi ko ɗum ɓuri sattande wonki o wi wonki anndi mi gerɗi e makki mi waawiki nokkeeɗi fof haa heddi laɓɓinangol Allah gol ɗon min jippira wonde mi yiɓanmi wonde mi yiɓati wonde mi waɗira fi Allah ki mono ha wonde mi ɗaɓɓa ɗon wonde kaade si yiya ɗum ɗo ɗon haray ɗum a naaki yimɓe si anndaani ɗum ɓe anndata ko wonko waɗi ɗum ara ka ɓerde am ɗo kili ɓiila ɓe yiɗi ko fi honɗum wasi wonki ki yiɗa
yo dewa ngal laɓɓinani Allah tum woni haɗa keɓani geɓal geɓal wonki ko mantegol ko coobegol handi ko geyi ɗon ko laawa kuba ara kawti yeyi wonɗo enna ɗo gasa ɓeeɗo kadi andi ɗo ko ɓe waɗi ɗo gasa ɓe sakko ndeyayla ɗo gasa ɓe waɗa ko ɗum welata wonki jonno si a laɓɓinani Allah a montike an tum a waɗi goɗɗo wo andani ana won digine andi ko haalaɗo o wi ko ɗum si ɗum sabda e makki han ko ɗum ɓe addani en ɗo ka hutba ɗo andi tinnugoɗen ɗiɗo piiji ɗiɗi ko ɗiɗo woni wonki dewe ɗe laɓɓinangol Allah e wattugol batteji nela ɗi waɗano nela sallllahu alih w sallam waɗi noon dewal ngal yimɓe andi ɗo ko noon yewi ɓe ɗuɗɗinaani yewtere kono ɓeydi hayru kalami magalla o dalla ko ɓuri moƴƴude e yewtere ko yewtere nde juuɗa kono hara ko ɗaɓɓete ko ɓe mayde heɓike ɓe tindini ko yewtere no ɗo faala ko yo yewtete ɓe jo ɓe andi ɗum no ɗo jokkutugol nelaɗo ngol e awe e muɗum amma laɓɓinangol Allah ngol musidɓe julɓe tedduɓe ɗon ɗo waddanen foɗɗo ko ɓe yo yettiɗo gañum tum e wonki ɗum kin ɓe yewta ɗe dewe ko woni e wadde ko woni e juurde ko e horugol e hajjugol e waɗgol omra e ittugol zakka e waɗugol sadakaji e wallitagol yimɓe tappuɓe haanuɓe wallitede moodi moƴƴereji ko ne wadde ko foyodari ene ko fi Allah o ne waɗirta ɗum kaa no woni ton kadi ko ɗaɓɓi fiyo ɗum wowle fiimu fiyo ɗum ande fiyo ɗum jooɓe fiyo ɗum mante tawa si ɗum joobaka manta haray ɓernde makko nde walaki waɗikani hay asikkay ko ñamande nekude yalwodande hande yoɓi mo hay fayde wigol ɗi jarama kala ko wowrini kala ko heɓɗanimi albaka jondiɗa ko waɗi yimɓe ɓen anda an ko woni e maako ko wonɗa e miijade ko eɓɓoreji ma ɗo a yaltitinde yimɓe ɓen andata kono annoyiɗa andi ɗo ko ɓurma no andude kadi wo ko Allah yetiti ndawa anda ɗo kala ko tawata naafi Allah waɗirɗa ɗum ɗo Allah ala haajo jalaɗo ma kadi hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala wi man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirkahu mo golli golle man amila amalan waɗi nakira golle o golle mo golliɗe o kafiɗilan e goɗɗum ngo e ɗen golle ɗen ko min e ɗum ɗo min e fiyo mante min fiyo alde min fiyo intérêt goɗɗum ngo yo heɓo o wi mi acci Allah wi mi acciday on tigi mo kafiɗinmo e ɗum ɗo mi muñanto si Allah muñike golle ɗe waɗɗa o wi ɗum ɗo mimi ala haaje muñanike mo kafuɗa men mo on mo kafuɗa e Allah o wawɗama yewde ñande dalgal ñande dalgal ko pattono goɗɗo ɓeddu woni ko yoɓowo goɗɗo ɓeddu woni ko Allah si Allah yoɓani dewal ñande dalgal ala yoɓowo nelaɗo mara ko yoɓe mawɓe maɓe mara ko yoɓe kala ko ma waɗama yoɓde esiraɓe ma yoɓatama mawɗo goro yoɓatama on mo wannuɗa fiyo mante yo jarne o wawatama yoɓde an mbiyare ko fen Allah damoyen ɗon musidɓe julɓe tedduɓe huɗen Allah anden Allah no reeni en no ayni en no andi fiimede waɗen ɗum ko haqqille men wasi tawi caméra de surveillance no jokkutuma ɗo andi e nokkeeli goo no waɗi bondireji goɗɗo bonnata si ɓe sokkimo hay si ɓe yaltinimo ɓe waɗa e appareil e makko haray kawya yowi ɓe reeni mo fiwta o laawo on ɓayi mo andi mo wonde appareil ka woni mo e ko wone wadde ko fof ɓe reeni ko wone wonde ko fof ɓe jenti ko sikki ala o suɓay yo womla o suɓay kaw yaha o suɓay ko golla ɗum sikki ala ko andi no tonga ko ko wolata ɗum ɓe o watta ɗum kadi waɗu hakkude ma e Allah waɗa noon Allah waɗi appareil e maɗa appareil de surveillance yimo reeni ko andi ka wonɗa e ko wonɗa wonde ko heeɗi ko jenti
o dawo yenti barno abede wata deila ande wonde ko neddo battota Allah ala ɓuri so waɗi ɗiɗi laɓɓinangol Allah e ñembugo nelaɗo ka golle holɗo woni laɓɓinangol Allah golle ɗe ma konguɗi ɗi ma dewe ɗen ɓay dewe ɗen no woodi goɗɗum ko golle ko ɓandu ɗum watta physique ko watta no woodi dewe goo ko wowleteɗo ko ɗengal ngal no woodi dewe ko ko miijo ngo ko ka miijo ka ɓernde ga hoolagol e huɗagol gonɗingol e yettugol laɓɓingol e yiigo ɗum fof ka ɓernde ga woni ɗum ɗo fof on ɗi waɗana Allah subhanahu wa taala tawa ko faala ko yo Allah welta mbiɗo waɗa o sadaka ɗo mo gasa Allah weltantoɗa ko yaafomu no waɗde ɗum ɗo fi Allah fi yo Allah welta fi yo Allah yoɓa fi Allah yamiri ɗum ɗo yo waɗe mi waɗi sabu makko ko ɗum ɗo wiyete laɓɓinangol Allah nde on tigi faandaka tan yo yimɓe mantumo ma yo yimɓe waccumo wona fi yo inde makko wowle gaman ɗon faamin joni so waɗi ɗum o waccoyama o mantama ɗum wowlama waɗama publication tawi yo awa ko kaari wanno ko boni sadaka mo wanno boni a yaani yimɓe wooli fi makko min fof de yimɓe goto ɓe no wone nde kaari ko ha saba kaari waɗi kaari waɗi hunde kaari walliti kaari o naa ɗum noon de wona ko yimɓe ɓe wolata ko kanko andi e makko ko wanno ko fiyo yimɓe wolu ɗo ko yiigo ko waɗino ko fi Allah onno yimɓe ɓe wowli ɗo nafi bonnata gollere ko andi e makko kanko keso ko ɗum waɗi wela fi sendidirɗo hakkude waɗino fi Allah e ko waɗirani fi Allah Allah subhanahu wa taala wi e nelaɗo o Allah filli e gonko nelaɗo qul innama ana basharu mithlukum Allah wi nelaɗo yeeɗoɓe min komi neɗɗo waɗo wano moɗon ni kono noon yiwu ha ilayya min wahi ɓaraya oɗo ɓunduɗe nelaɗo ka tagugi makko tewo e guri ɗi e ɗaɗi ɗi e ƴiiƴanɗan e mo won ɗum ɗo ko ɓiɗɗo adama ko jibina ɗe no mo mari nene mo mari baba o nawnayi o nawye o welete o ɗomnete te manno ay ko ɓiɗɗo adama kono ɓomɓe serti kanko wahay ari direct Allah innina Jibril yahi inna Muhammad yo waɗu hunde kaari ma e mofto makko de waɗu hunde kaari yo accu hunde kaari o ara direct Allah no yuɓo lando seeɗa e jam o ko hunde kaari ɗum ɗo ñanañi ala o wi yeetoɓe ɗum yeeɗuɗaɓe wonde Allah jeyɗo on tanɗo on ko woto pet wona ɗiɗo wona tan kala tanjiniɗo immitoyto hooli pellet ñande ngo o immoy ɗo ñande dargal tawana adna hande kadi mo wanduno mo wonimo o immo o yeɗito o yiyata bambeto o yiyata kosa o yiyata fuuta o yiyata hoto guine o yiyata moyndi hayno ɗumtoni o yiyata sello o yiyata gayta na laayoñam wala anta towa jola fof no feppiriwa ɓuri fontani ɓuri to o yiyata leggal wona hay nokku ka sode fof ɗen mo daro nokku goto yeeso Allah tagoraɓe fof attinoɓe tagede sattitaɓe tagede yimɓe jinna e malayika e daabeji kala ko Allah dagono fof moɓede nokku goto jettiɗo yamirore neɗɗo yamirore Allah goto mono andi ɗum o wi awa yo golle moƴƴe sabu nden ñande ko nafata ko golle moƴƴe wonta ko kafude Allah e muɗe sabu na ko kafide Allah o nden ñande nafata mo he
nyande anna babe nula be fo ina da min ta olando la ay hule mi gaida da wa ta yimbe ya ay adama be adama torno en Allah yalla yo nyaaw no hakko be jiyabe tampama so jawadi ni tabinandu mimi ndo mapi huyo Nuhu yalo Ibrahim yalo Musa yalo Isa yalo bero ni papa mkanula Muhammad bero boina Allah rotiki hande tikande rotika alisipatenana Susa peo de mwingi ndio ndio problem ule wana ngoma la problem mimi na wana hune gari ya ngazi Allah ya tukana wewe mtani ile nyande feli otani ile kumana ko pelle ko ngiru ko ko le mo tenani ondo wali wonde golle den e moƴƴimo hara ko Allah tun ɓe gollana wattidaka to ñayi hunde sabu golle si tawi dewal ngal laɓɓinanake Allah no wayi wo ɓannduɗo ala wonki ɓe gandi fure sinama ko fure on ni o fure wawata wañayi hunde o nafata hande kadi hay goto en tan joni awami ko fure mi faala joni ko waɗanami hunde gaari sinama ko fure woni hay ka chambre ka wo no waɗa ɗo ko waɗa dakoro oye naɓe ka mor naɓe ka mor sinama fure hay ɓey ko on tigi mo tawatani ko kamɓe wonti jemma ñano ɓiɓɓe kiñƴi ɗo jaɓatani ɓe yamde waɗata ko fure on ɗo a seeɗe nafata ayo joni koko fokkita hay ko yende hay kide seeɗa naɓe tawa ka mor itte tan naɓe ka burude idan dewal si tawi laɓɓingol Allah ala e maggal ko ni ngal wayi ngal alana ko ɗay hunde ngal nafata joom maggal no wawi wuli ngal lora ngal wonta shirque si on ko faali ke ɗo yiigo larmaji komi ɓuri o bulande ko shirque to soko ɗomi ɓuri o mapanade sabu ɗum ɗo wela daɗude wela daɗugol shirque to soko yiigo ɗum wela figol ɗon ɗo yowodiri e laɓɓinangol Allah ngol ɗum ɗo woni huude aranere nde sharti ara noon fiyo Allah jam golle yo taw ha to fima ko tuwaɗo amma sharti mon ɓe yini ɗo wa amma mutaba'atu nabiyi sallallahu alaihi wasallam fala yakfi an yakuna al-amalu khalisan hatta yakuna muwafiqan li sunnah wa muwafiqan li sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim فكل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن بها فهي مردودة على صاحبها ولو كان مخلصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد قال رواه أحمد. هذا متفق عليه. هذا حديث متفق عليه. يحتاج أن تقول رواه أحمد. حديث أول الفرد يسير ورواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كلاهما عائشة رضي الله تعالى عنها. jokkutugol nelaɗo kutaba jokkutugol o watta no o waɗirno noon ñentinamo watta barkeji makko ɗi ka julde tefa ha anda ko honɗo nelaɗo juliray o a andi waɗira noon typiquement teppere ɗo woni kutaba kakota ko honno o horirayno so hoori ko honno o heewano woni ko ñalowma honno o waɗe honno waɗeno jemma honno o wowlayno honno o accayno ɗennani kadi ko noon ɓe yerdata ɗon woni ñembugol dewal si tawi ɗum Allah koye jaɓugal ko ɓe jokkanelaɗo waɗiraɗo waɗino noon ay dewe ɗe nelaɗo atanoke ɗum o waɗino enen e ardawɗen goudron waɗama ciifi waɗama plaque je waɗama fopp waɗama ko wonto darete ko wonto
hundede ko honto dubulte ko honto dubuta ko non way tamaki taraktum ala mahajjati bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اليوم الأول جال بقول يدي بقول منه بقولهم لو على بطل يكورا لو جال بيجمع جمع سيري كذا كأكيد أنهم جوكا بومبي ما جوكا بورة إنما بتاعي لونه بيرة وايلون وكذا نقول جوكا نهيوتوه كو مال هاو دينار كو هالكو يلون سيدا يبودرو منو pigi fokko no waɗi fof ndeni an ko yala ko ƴettuɗo ɗo ma ko jokkaɗo ka wiya dal wodama ka feere so woni ko yadama si woni weere o feƴƴa si nama ɗo ta double dalteno yeeso hana doublade koɗo noon enen koɗo fof defama ha ɓendi e rottama memminama junjama waɗama ma fama junjama waɗama pinni fo jonama feere joni ɓeala ko ɗuma ɗoɗa ko ɗono seedani si ɓe mofɓe waɗi ɗum ɗo hara yimɓe heɓata yimɓe hara mi berdi ka élection ji joni ɓe mi ara mi ɗaɓɓara ɓe goɗɗum ko nanditata e ɗum ɗa o andi fo mbuuɗi fowol sa e sandoraɗol fowol e sandoraɗol haqiqawol sina andu a seɗiɗintakoy ko ɗum wasi woɓɓe no yiyata ɗo tum ɓe anduɓe hen ɓe gonɗo moƴƴa honɗum ɓe jam fikala tere gonɗa gonɗo moƴƴa o addi fo dewe dewa ɓeɗa fade wadda fo o takko ɗo o bakkata ko ɗo ko wanka jooɗo ɗo ɗum ɗo ko woɗum so tawi ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo ka yitte sikke sa waɗi ɗo laabi sappo hay ɗiɗi balaji o sa waɗi laabi temedere kan ko yitte sikke Allah ko sappo faala ko waso eni waɗu sappo idan ko nelaɗo wanno sappo an kadi hakkuga sappo tawi yimɓe ɓeyden waɗa nogay ɓe andi ko ɗum ɓe sukaɓe tato arnoɓe ka ɓeyguno nelaɗo ɓe lutti nelaɗo ɓe tawi ɓeygude makko no ɓe landi ene ko honno nelaɗo rewitta Allah ay menen koɓe yinta nokku kadi wonirde ka tumodira alay ka galle gal men anda ay noon kono wonde makko ga mbeɗe faala humpitade ko honno o rewita Allah so weddike gaa ɓe sifanimo so waɗi ko ni e ni wonde jemma o jiɗe koto seeɗa o juuɗa wonde o fof ɗo wonde waɗede wonde waɗa ka noon kaga alluha ɓe a sikka ɓe yari ɗum enege laa nani muɗum day terto o kanko o he ka aljanna ko VIP o men o pellet Allah yaafinen ko gaa so famɗino ko famɗino fof enen waktude goɗɗo ene min ɗo min ɓorde hannde jemmaji fof ɓe juulani ɗalata ko fof goɗɗo ene min kadi min ɓorde hannde mi ñalla e hoore ñalla ɓe ñallami hoore mi taƴata few goɗɗo ene min ɓe ɓe joggata few sakkona ɗum empêchami jiidi e soñdia sonnaɓe ɗum haɗanmi mi waɗgo ndewe min mi teddike kadi sonna o few non ko goɗi wawi ɗo wi on ɗo wi ndi mi ñamata tewu ñamata ko weɗi min ko ɓen tumandeke jagga sonnaɓe no jetti ko ɓe wowdi ɗo andi ɓen ɗo ko ka dewalɓe majjiri ko ɗum heeɓi yimɓe ɓuri feddeji majjuɗi ko sabu dewal ko ɗon ɓe majjiri ɓe ɓeydi ɓeydi hokkilode waɗen ɗum ɗo anden ɗum ɗo ɓe créé ɗo piiji bidiyaji han ɗum ɓawlaɗo arti sonnaɓe min ha sukaɓe tato ari ɗo ɓe ɗuɗɗima ɗo ɓe landike men ko honno rewinta Allah ɓe yeetike ɓe kono ɓe nani ɓe wola goɗɗum acci men fillanoma ɗum ɓe fiɗɗiti oni ɓe woli ɗo ni awa acci noɗe laa nunani ene kono ari ɗo wi hunde kare ɓeydi koyni heewi ɗo gandi ko min ɓuuri o andude Allah ka o min ɓurata hunde Allah ka o wi min no e nder jemma o wonde ndi ɗanto wonde ndi juuɗa ñalomaji ko harani ɗo hooli ñalomaji ko harani ɗo tati mino jokki sonnaɓe ɗo de mino ɓeɗo hokko ɓeygude an mo añi ɗo sunna an ko haranen Allah walle ko ɓe heɓi ɗo konko fajjere idan jokkutugol nelaɗo sallallahu alih w sallam ka golle makko ko ɗum ɗo woni ko Allah ɓe wi ɗo yonatatu fiyo Allah jaɓu golle ɗen ko weltorane laɓɓinangol Allah tum
هاتم أقول للدين هاون لسنة حتى يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كون لا الولي نون كون ولي مولو أقول si aka wado ibiki le dari hede daga mulu alnelado wanani ndo mahitake do mulu agota pet brit kenzo asa abe brit ven awa an ko alandi ado fawo ngadu ko tete si dari kali awadi no nela do wadi no no ko nafi alla wadi da do kali alla jabata wabi ko yete dewal si dawi nela ko wadan o yani nali wadi hala jo mutabin din o dai hore makko wadi ali hadith aisha kam be do ko imam ahmad filimo na imam ahmad filimo ko do o nafs o do no adno imam bukhari filimo imam muslim filimo la ma ki man ahdatha musiki fi amrina ifia kamen no ko hada o fi kamen o ku kadina ما ليس منكم علامة يمون فهو لا تقولون هذا هو تجيب هذا يقول لك هو تجوني جو أين الله جوني يقول لك من أين ذاك الله جوني في الجود يقول لك من نقول لك هذا الجنة كم ليوبا كم هذا الجنة أو واحد يقول لك ما كونه كونه الجود يلا جو sanabi anabi ko yeye de kalumu goddo yetti woni joni to darde ci dayro mo ko mo jama ko yo ato jogu wona yo ato no ngai so akiri ala masarika ina mo wadi golle de tawi nanu la wadi nono o sinki o beidi ma wadi modification me mudu وقال لي لازم يقول لي تيجي يعني على الموضوع روايه امام مسلم في كان بتقول يقول ومن عمل وقول لي عملا قول لي ليس عليه امرنا ان لما يعمل ولا يعمل فورات وكتاب الموضوع عباد الله اجمعوا بين الاخلاص والمتابعه فانهما شرطان لقبول العمل وسيب يقول how did they have to لا بنقول الله ان ينتي قلنا له وإلى الشرط فيه على يقول له لأن الأمر إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل سأقول للإستاذ إذا لا أحد ألا تدري ولنا ولهؤلاء ذلك ولا ونوكم إجابة حاكم وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا سيداي يقول لك إذا هؤلاء ذلك ولا ونوكم كل ذلك نافي على الرواية الله جاب حاكم له الله جاب يوها بدين به مدير والله ولنا ولا تميتنا كل ما الله جاب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطأ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن من علامات الإخلاص إخفاء العمل الصالح قدر الاستطاعة وعدم طلب المدح والثناء والثبات على الطاعة في السر والعلن. ومن علامات متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على تعلم سنته وتقديم قوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد واجتناب محدثات الأمور. إننا اليوم بحاجة إلى تصحيح نياتنا والرجوع إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ففيها صلاحنا وفلاحنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هو متفق على صحته. أيتي الله سبحانه وتعالى تقول لي تقول لي تقول فوق إذا سيدو كان بطولي ريب تيرون هو رجوعا على مكفدي على محاوتي إذا سيدو ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجي على مكو ونولا مكو كسبا بسمودا مكو إذا سيدو كان يقول يمكن نولا كان ولا ما يمكن الريب ولا يقول ما يقول سهام بفوق وقت ما يصير كيسي يقول كوسي تجول تجول نجيا إيمان اللي كأني تقول قلت لا بناني الله قل لي سوق قل لي ممكن حرامين تاني بمليان فرد تاني
no di no ke go aba da suude no di go tu be suuda no di go no mo di ka suuda ko min di ko marano laɓɓina ngol Allah nokko ka ɓernde woni naami ngol fi on wadi yeeso yimɓe ɓe holli wonde ala ko yimɓe waɗi ma yimɓe ɓe muɗino ɓe mantino ɓe komantino wonde ko yimɓe waɗi ɗum ɗum andataako no woni moƴƴere ndi goo yaltinti goɗɗi ko ɗum ɓuri moƴƴude fiyo yimɓe ɓe ñemmi eni san joni iɗen faala wadde ɗo projet kutowo milliard anda fala yimɓe ɓe entourage mo yimɓe yimɓe waɗa ko kel allah ɗo yewɗade na awa min allah askiran ɗo 500 millions wiide misal immoɓe ma no gasa waɗi woɓɓe ɗo eɓono kadi waɗe 50 millions eɓono waɗa 100 millions woɓɓe ɗo eɓono waɗe 30 millions kisan ɓerde jawa joɗɗi awa ɗo soɓe nangama ɗo aren ɗumani ɗo ɓe yaade wakkilo o feƴƴingo goɗɗuri moƴƴude fi encourage ngo yimɓe suuɗugo yimɓe suusingol yimɓe yimɓe waɗa ɓe taw ɗum a anni hakkilo yo yimɓe yo manque wakke ɗiɗi allahu akbar alati kaane ko waɗɗo ko subhanallah tawi ko faati ko encourage ngo yimɓe yimɓe wakkilo ɓe suusu ɓe waɗa ɗum ɗo ɓuri moƴƴude amma hakko ma miskino ni tum ɗo ko ɓuri moƴƴude ko ya suuɗu jonnami waɗi to rek ɗo ɗiɗo fof sahabaɓe waɗino daw nena sallallahu sallam faw fokkitama ka hayre Tabuk o wi no peñe yeese ɗo o inni allah no harfino jawle o jaltiɓe ade yayade ande Aboubacry yawno o addi ko mari ko fof o waɗi yeeso neɗaɗo ɗamaji ko jeeɗo adduɗa ko jeeɗo adduɗa o wi komi mari ko fof ko wiyde jawdi komi addi o wi ɓeygude ma nde adduɗaɓe on ɗum woni allah e nela to waɗi haala ine o waɗani mono han ko woni ko laaɓi andi ko ɓerde ga fiyani omade fetti hakkude jawdi mum ɗi addi feccere ɗamaji hono gelluɗa o wi mi fetti komi mari ko hakkude mi addi feccere ɗon ɗo ki allah de fetti ma jaride ɗonani ɗamaji yo allah waɗane makki ko hokkuɗako wonde makki ko accuɗako wonno dani sunan ko ɗo ko waɗi ko tawata ɓayi ko kanko wonno milliardaire jo o wi no wayni mi heɓi geloɗi temeɗɗe tati geloɗi temedere capanɗe joyi ko walli jowe o wi mi watti kadi o maƴƴi e riwaya ko o wi mi watti dinar wuɗure hande ɗum ko taren 4 milliards e gonɗo o watta yon no wayni awa kadi kala ko heɓali ko waɗɗo ma ko heɓali ko o yoɓo ma ko acca ka ɓeydude makko ma ko sooda ko haɓirte ko mi ƴetti ɗo ɓe feñi ko waɗi ko waɗi hatto ñiide jawdi buy ɗum waɗi tawi ko goɗɗo waɗi ko feeri ko mina ndaaro ko keɗo ayaɗo ko weɗɗo ko yeeso yimɓe ɓe ɗum ka ɓerde gawri o wi no jeeya e mandeji ko hollata wonde on tigi ko fi Allah waɗiri hara oɗa ɓaali mantere jalde ha o wuuri e ɗon ko hiwɗi ɗo ko o yeeto si tummodirama o wuuri e ɗe ko hunde gaari ko hiwɗi ɗo jona ɗum joni ara o windeɗa on ha saba kaari wowloya wowlaka ta ɗum na haaji ma woni so tawi ko wowloyaka tawani ngel samo ka ɓerde awaɗo haare ɗon goɗɗani no jeeya e mandeji ko hollata wonde on tigi ko Allah o waɗi waɗande mo laɓɓinani Allah tabutugol e dewal ngal woni ko ka gunɗo woni ko ka gene ɗum nataw hara so tawi ko hakkude yimɓe ka waɗa e naafe ka naafa e kono an tum ka suuɗa wadda siko ka yimɓe no ɗon a okkay kono si an tum a okkata yo taw hara ka gunɗo a waɗay ka peñal a waɗay ɗum ɗo no jeeya e mandeji ko andirte on ɗi ko fi Allah wone waɗiri amma ka ñentingol nelaɗo ñentingol nelaɗo mande mum koye on tigi yiɗu taw andugol janngugol sunna nelaɗo a ñentiniɗa ɗo saadira sunna makko ani a jokkugol yaagol envie ko saadi laawol envie ka yaarete
ya jukula wakuta ita ya anda hoto ilapi anda la hoto wali no ka sahuti raga ya kusima teriga ina ya gambi idan janga sunna la no heno da karmo ko be patoda landoda Nundu halai holli ida fala nyesti dela da fala nyesti ko dela no dia mo ko andi te wonde ida nyesti dela do tawa kongol dela ngol no yeso kongol wonno wogol ko goddo wona da fala la wiye la ma ki do o ay la ma ki ko kono wi ko ay ko gora ko la ma ki ko no ko goga ko no aku berukal dalam. Hei ande, pi ande nuko kusuna ini belet kumaku musal, kumaku kusuna kau hei kuri ande pi belafi. Andi lo simali nuko, era yang kiri ni boleh mere, era biaya nuko, biaya nuko, nungare feuda kijoli, dare lo refekti automati, dare lo automati sunau. Nawan negara ada, wallahi nuko. Iri to beada pela di musal ko boga mo wallahi doktor mo sunna men ande ali man ga mawla men ko no be gelda no ako no hande biji di manike do ni hare do dare to no fekki la to sahaba be ga benani be waru si inna ma wadu do la ko di onu do o magi onu do watte la di dare bay harbi ko bere no be ini no bere hari tahakama fi bere la ko no ni dia na fay Baba bere me habina ko bo be yibi ko be to be saki bo be to ki gale mo ne ka mar no lulu ya ke to ki dai ka tawi woto sonna be ba be ina ma be ya bila do be bu ka juli do be na ni ha ya ka su be da be ti gale ha ya ka ma sha ba do ko do bo be ko jogi no ko seki ye wali ma hadiru tikiruka do galo Nuko hali wale nyeti nela kuwano la andako alla no yafoma kono anda na hii kono no ha mi disi no alla ni bego ni dano bego wa ni kono wallahi mi akiti wala do bila dia kira ni wala ambu ya hakuna ngere hiwa ndo sifano ndo yoto hara kumbo nela ko gol sallallahu alaihi wasallam no yeso kumbo mo ko no jela ni wote itakuwa sita ni kadina ohi amepija sita kadina no lende Allah tetini kajanta ko inde Allah e ka du'a he do bidi ajli no he do tew ko itire ju kadina ida mala kala ko tawata an ila walde lan do taw anda eske de la waldo ndo joni du'a ko dewal ko horno la ko rayo Jangan kau ini lah kau dah ini pun layak bukan. Jangan kau lakukan mau deh 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 fu no nela jangan kau nanti di Allah. Itu lah anda buat di dalam buat di mana. Kau bewan mah Allah ini bewan dari kau. Angkat siapa di Allah itu semua. Kau buat di nanti Allah sahati kau di sana ni. Buat bego, kau bekeri. Gari bego di bewan di kumur. Gari buat di kamar. Buat beli no kau ni kau kaje. Behibi hak boleh makan. بين ويا إن لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسبب يدعو هاي والدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في بسبب يدعو هاي والدنا كم أتى بيرون ورتاي ولا دول يقول بيرون واتاي dari